Kaçıncı klas okuyorsun? 5. Kaçta okuyorsun? 3'ün var mı? Ay maalesef. Çınını ayıttı da. Sence? 4-5'ke. Sizce? 4-5'ke. 3 var mı? 1-2 var. 1-2 var. Maalesef. Çürgülen ben. İşte bölmelerde görseteyim sizlerge. Bu yerde çok uçuşlar var. Çetinizden gelgende yolda özümüzde ministerliklerdi şu yerde kabul alağız. Alar bulaşıktan giret. Kabul alağız. İlk ötkülü bir yakıt olur. Kabul alıp, söyleşip, tapşırmaları verip, meseleleri çekip falan kayra uzatıp koyup durağız. Bu şu yol uçuşu bölümü. Kabul alı verilmesi yapar. Bu çok oluşup kırıtırgan zal. Burada çoğultuk ministriyeti çok oluşup kırıt. Yak bolsa жазып тұрат барын. Мемлекет сүйлөдү, кандай сунуш берди, маселе кантип чечилип атат деп барын бул жерге жазып турат да, диктофонго жазат, кагазга жазат, түшүрөт, анан ал тарых болуп архивде калып калат. Архивде калат да, баардыгы ар бир иштейт. İşte kabinet. Bir var. Planşetme salып alam bari, жазып alam. Анан ушун менен калган. Жакшы помощник, тап жардамчы. Жакында кабыл алынган конституция анан кол коюлбады. Бул болсо президентский неме деп коет. Төш белги. Зилча. Көрдүңөрбү? Президент болгуң келеби? Вай, сенчи? Жок. Kaçıncı klas okuyorsunuz? 6'ga köçtüm. Kaysi mektepte okuyorsunuz? 87. Sizce? Kaysi mektepte okuyorsunuz? 87'de. Ökün bir mektepten ekesine de. Sizce? Prigaladnıyla o. Sizce? 86. Çok oğla. Gelin otur olalım. Tetik stullarda tatlı olmuş. Жақсы оқуғыла балдар. Мақұл бол? Жақсы оқуғыла, тәртіптүү болғыла. Тәртіптүү болсыңар, жақсы мемлекетті құрасыңар. Мемлекеттің келечегі сілердің қолыңарда болады. Сілер өсіп, чоңайып, сілер дағы министр боласыңар. Сілер дағы президент болым деп атпайсыңар, төртөңөр. Төртөңөрдүн бирөөңөр болуп каласыңар буйрган болсо. Жақсы оқуғыла, мақұл бол? Жақсы оқуғыла. Сабақты оқуғыла, жақсылап. Bir saat karasın halinde cidden. Жақсы var mı? Жақсы var. İngiliz olsun okullarına.